Ngubingelele ngiphinde ngumukele embukeli kwesimanje sekulethela zona ke indaba ifya ngaso ke isikhathi uDubula ke lapha ke ku TikTok useveze ke umona wakhe ke umfokanzama uKing Bhaka njengoba ke enempi lapha ke naye ke uDr Khehlelezi wabeka futhi uDubula ukuthi cha King Bhaka uhlulekile uhlula uyena ke uDr Khehlelezi ngabe ngempela ke uhlulekile yini ke uKing Bhaka noma ke unamanga yini uKing Bhaka ngalezi zinto ke ayibalayo lapha ukuthi ke uKhehlelezi ke wadlelwa ke umuzi wakhe kanti ke futhi ke uKing Bhaka washo ngempela ukuthi cha uyamehlula yena ke uKhehlelezi mbukeli okwakho ukubona ngabe ukuthini ke noma ke ukuphawula kwakho awuye lapha ke ezazo i-comment section sizwe uvo lwakho ngale nkulumo ke eshiwo uDubula njengamanje siyabonga awuthi ngizoqeda manga kancane awuthi ngiqeda manga kancane sanibona wengane zakwethu wena webhaka uyibambe la Khehlelezi uyibambe ngapha yini inkinga yini nibangani kahle kahle yini le nibangayo kahle kahle wenyanga esikholelwa kini wenyanga siyanilandela kanti ngobhuti abadala yini lento eniyenza kahle kahle nobabili awuyibambe Khehlelezi la nzama ake ngize kuwe qala nje angazi ukuthi nibangani anginazi futhi angifuna nginazi kodwa ngifuna ukuthi into yakhona ngoba uthema ungabe ususa lo msindo kade ususa kwaze ofika ekutheni eringini kanjalo ekhipha uKhehlelezi eringini right uma kanti lo lucky leyo ngizokuthola ukulive izolo ngomgqibelo manguthola ukulive indoda yamadoda ngithola ukuthi uthini uthi hey usigujana uwile iphelile indaba yakhe kusho wena uzukala ngomuzi wakhe osemhlanga angaze emhlanga kuthiwa yini indawo yakhona ke ukala ngomuzi wakho osemhlanga hawu umuzi kaKhehlelezi osemhlanga usayekho uthi udliwe wena uthakasela lutho lomuntu okungimangazayo ke uKhehlelezi noma ngingeke ngikhulume ngakho konke okwakhe kodwa ngineshoyo ukuthi uKhehlelezi unemize u2 la eSandton unemize u2 mawungathi Dubula ngicela ungise emzini kaKhehlelezi u2 ngizokhambisa mina kule mizi kaKhehlelezi eseSandton omunye useSandton omunye useMelrose uyangizwa ukuthi ngithini eSandton Khehlelezi lo ngikhuluma ngayo right ke hlahla le izolo uthe wena mawungabe ukulife ukhuluma ngokuthi uwile uKhehlelezi wasuka lapho after mawuvala life wakhe wafula life uKhehlelezi mangibuka ulife kaKhehlelezi ukulife uyakhuluma uya drive usemgwaqeni waze wayongena esecurityini kwakhe emhlanga mayifika lapha esecurityini uthi security ngizwa kuthiwa angisena muze emhlanga udle umuzi wami iqiniso lelo livela lihleke isecurity lithi security bese lizwile leyo nto leyo ku social media amanga lawo lahleke isecurity qede lapho wahle uKhehlelezi wangena ngaphakathi wapaka imoto yakhe wasesuka endlini yakhe into engibuka kulife wakhe leyo mayifika endlini kunezingane ngaphakathi zibukela iTV ubhazabhaza weTV ziyamjabulela izingane zakhe uKhehlelezi okhomba ukuthi umndeni wakhe ufudumele hawu kanti uBhaka lento beyikhulume beyithathaphi kusuke lapha esuke ephuma uKhehlelezi ukulife njalo esuke ephuma uKhehlelezi eyongena ekamereni lakhe mayeveza ikamera lakhe uvula uwardrobe kuvela yonke impahla ongayicabanga gushi wenani ephume lapho ehambe lapha jima khona uKhehlelezi esivezela thina ebese kulife wakhe esivezela uKhehlelezi lapha jima khona manje bese ngiyibuza ngithi mina awu kanti uBhaka unamanga noBhaka kanti uBhaka yonke lento ayikhuluma uKhehlelezi unamanga yini ilapha ngibone khona ukuthi Bhaka unamanga bhuti uyazi mfowethu empilweni mawungabe ubone ukuthi umuntu ukwehlule kuvume lokho ukuthi umuntu ukwehlule ungenhla kuwena kuvume nje mfowethu lokho clean yebo nizinyanga nonke kodwa ngeke nenze ngokufana nawe unezinto zakho noKhehlelezi unezinto zakhe
kodwa into engizokutshela yona mina wena ushiso ukuthi usekwehlula uKhehlelezi. Wena unamanga, amanga lawo wakhulumayo ngoKhehlelezi. Leyo nto leyo bazokutshela abantu bebek life wakho, bek life kwaKhehlelezi. Bazokutshela. So angiqondile ungena izimpi zenu. Kodwa ukuthi ngoba ngizama ukuthi lento engiyilandelele ngani na, ngokuthi wena unomsindo ngoKhehlelezi, kanti uKhehlelezi uthule. Wena ufuna ukungiprovela ukuthi wena wande ngomlomo. uKhehlelezi wande ngeaction. Lalela ke Bhaka. Ngifuna ukuprovela ukuthi mina uKhehlelezi lo uthuwile wena. Akawile lo yamuntu lo yana. Ukuthi ngoba akakwazi ukukhuluma njengoba wena uyiqhalaqhala ekhulumeni. Yena uzokushaya ngeaction kuphela. Uyayibona le nto le. Tshela mina ke wena, mina ngihambe ngiyokuvezela umuzi kaKhehlelezi oseSandton noseMelrose. Ngizokuvezela lemizi u2. Ngizokuvezela lemizi u2. Hlukana namanga Bhaka, ulokhu uconvince abantu ngamanga. uKhehlelezi imvumo ukuthi ungenhla kuwe. Uyasuka lapho uthini? Uthi yini le ndawo lena le nakho? Oh, imzo lifestyle. Uyasuka lapho wena uthini? Uthi ayisekho. Uyazi ukuthi khona lapha imzo lifestyle. Ngiyokutshela ngelinye ilanga baba. Ngiyokutshela ngelinye ilanga ukuthi khona ini emzo lifestyle. Umuntu maye ngabe eyishintsha iproperty yakhe efuna ukwenza ukurenovate or efuna ukwenza something different naleyo, like into ebusiness. Ngeke phela ungijaje ukuthi kumele ngenze ngasikhathi sini cause yami leyo nto. Bhaka, hlukana namanga mfowethu. Hlukana namanga bhuti omdala, unamanga. Unamanga bhuti omdala. Utshela uDubula manje anginilandeli futhi anginazi nobabili, uyakwazi nawe lokho ukuthi anginazi. Kodwa into engiyiprove kuwe wena unamanga. Umuntu mayisekwehlule Bhaka kuvume nje ukuthi ukwehlule, akho cala evele ngeke silingane. That's why mina ihlukene kanje. Ngeke silingane. Ngisho ngathiwa nisebenza ikhampani eyodwa, nihola semsarali or kanjani, kodwa ansoze nenza izinto ngokufana. Wena fuma nje ukuthi uKhehlelezi ungenhla kuwe kuphela uyeke ukukhohlisa abantu baconvince ngamanga. Unamanga Bhaka, unamanga. Mina nguprovela ukuthi unamanga wena. Ungenile ku life wena, waphuma ku life, wangena uKhehlelezi ku life, sayibukela thina. So manje yini eyenza ukuthi wena ufuna ukuconvince abantu ngamanga akho? Bhaka, hlukana namanga. Unamanga bhuti. Ilokho nje ngizokutshela khona, hlukana namanga nzama. Qhubeka uyilaphela ilonda zakho, uhlukane noKhehlelezi naye esebenzisa umuthi wakhe ngendlela usebenzisa ngaye. Njengoba uzombiza usigujana, yebo usebenza ngazi igubhu nemithi. Nawe qhubeka nomuthi wakho kulapha ilonda Bhaka. Akakutshela Bhaka. Hlukana namanga bhuti omdala. Unamanga. Angilwi nawe futhi uyazi ukuthi ngeke ngilwe nawe umdala. Kodwa into engayifuni amanga. Nonke benihleli ku life izona. Sanibuka. Unamanga Bhaka. Hlukana namanga, yekela uKhehlelezi ekwehlule ngakho konke ngoba usekuhlule. Ngiyema la.